Hey, what's up, my people? What's up? This is Hi. Damn. What's up, bro? Woohoo! What's up, nigga? So, man. Jamal, kutakiri Jamal. What the hell? Yaguye mu myotsi. Yo, what's up? Umwazindu. Ese umbabaze. Kibebe. Ese ryo mubaze cyo. Iyo ni imishito gusangiye. Ntekereza yuko hano hantu tuje. Tuntu twose. Man, ubwanwa bwawe. Twagira. You look 50 sana. Se woro Sisi. Oya. Ndaza kubereka boro nzanye wana. Bite? Fresh. Kobuze. bro. Niyo tutabonana. Meeting ndagiyemo bro. Oya. Hano se subiza barutunye amaso twinshi. Ariko ese indoza n'intekerezo kuzano hano. This is monkey shit, man. This is monkey shit. It's monkey shit, man. None se bas. Nose kutugena mu bandi tujye muri trip party. To abana mpamvu gutereza barabanza tuyobore. Batubwire buri kimwe cyose. But we have paid extra. Look, none se turagenda. Reka mbabwire. Ishamba ryose ni nkirindi sivyo. I've been to forest, I've been through the grizzly run. No, for real though. Nase twinjiye mu ishamba nta mugayido dufite man. This is what we're going to do. You have a map. We can create the fucking map, man. Hey, no, for real. Bro, stop being Albert please. Stop being The man uri muri akandagira muri ayo mata. Man, it's it's alright. No, man. The grizzly park twayigenzemo. Like our guide nazi mu tumuramu amandi mafaranga yigeze. Ako bro, urushobo turwinjire mu ishyamba gutyo just turagenda tumakinga aho twaciye kugira ngo tutayoba tugaruka. Nose na mafaranga ari buduce. What's about money, man? What about money? Mafaranga ubundi jari wa mungana. Oya. Anzura mukobwa mwiza wowe vana ibintu aho ngaho. Mia. Lord, have mercy. Samba. Ariko se kuko ishikimenyana. Turasohoka bakujya mu uretse gato tubanze tuvugana ikintu kimwe. Mwese muremeranya na Ben ko tugiye kwinjira muri iri shyamba nta mutuwagaye dufite. Uyusa ni iki? Ben arabimenye aho ratemwe. Asembe turamutse tuvuye muri njye cyangwa Uyende se ari benze. Hano haburamo inzoka za danje. Reka mwereke aho turi bujye kuryama turahamena umunyu. Ko shimye nambaye ipantaro miyawe murabona mwamugenza mute. Ariko gabanya ubuheheze. Little Missy. Ni Ben mu bintu byose abamira ari wowe. Irari ryaramurenze. I mean, ntabwo nari muri Africa sigaye hari ziba gabanya mu Rwanda. All right. Now. Akomani turamukeneye. I mean for real man, nta kibazo turi bugire bro. Ariko rero jewe who organized this trip? Jewe nafata Mia. Utangiye kujonjora. Yo. Iki shema. Asafata hano. Mani naganga twaje mu Raya twaje muri trip. Ariko Ben reka mbabwize ukuri sibyo. Twaje muri trip twaje. Mbese mwe mwenyine. Oya. Hano Baretse gato. Tugomba kugendana twese. None se ubwo nitujya kuryama se uryamana nande sano naje kuryamana nawe. Oya se kandi. Oya ndi kwibaza nitujya kuryama imibika barya murahungira ye ko muramukureba. None kwisemo uyu dahisemo umugenzi. All right. Oya uko se bayizitiramo wowe. Brother ew. Mani mureke nimba tujyamo ahubwo reka mwereke. Let's check. Jewe, I have the drinks, I have the smokes. I have the beds. You have the beds? Yeah. I have the food. Yeah. What you got? I tried to bring something, you know. Okay. Mattress. All right, no problem. I have some protections. You alright. It's protecting it. Yeah? Amavuta yo kwisiga imibi tabarya. That's what I'm talking about. You got some rubber? It is helmet. Base twagiye base mukareka. All right. None se dutegereje kimwe byo. Kwishyura twishyuye ikibazo base baduhe n'amabwiriza. Amabwiriza hari nayanga yaroroshye cyane. Just follow my lead and have some fun. All right. You fucking late man. Kuki abanyafrika mudakurikiza igihe man? Nagerageje bro. Ariko nakerewe cyane. No, this is the thing, right? Okay. Twe tugiye ku trekking, sibyo? We got everything we need. Tumeze neza. You know, we got the babes, we got the
you know icyo tugiye kugusaba ni iki ngiki noneho waje na bike n'akamoto se oya mfite imodoka yanjye hirya ari beautiful none se nta kuntu wahituka tukisubirirayo ndaje kuba guiding kutugaiding man mutekereza ko mushobora kwinjira muri iyi park gutyo gusa I mean come on man okay muza kwigadinga mwebwe no tubwiye ibyo uri butubwire tutazi dusanzwe tumenyera bro iri shyamba nago mushobora kuryinjiramo gutyo gusa that's one murabona ko ari shyamba rinini cyane that's two so urumva nago mushobora kwinjiramo gutyo gusa nta muntu bagayidinga bro wisubira mu byo watubwiye man tubwire ibyo tutazi byo mutazi hano harimo inyamaswa zishobora kubarya ye 3 nk'izihe se Ramina harimo n'intare Bro, I am a liar. Nta namezi atandatu byinshi hano. Nta namezi atandatu ashize mvuye muri Amazon bro. Asafari anacondas. Ubwira ko wari intare. Mba nkubwire bro. Hano muri aba gentlemen mwese ndababona. Rero muri abana bato. Ndabibona. Aje zanyu zirabinyereka. Muri abana bato cyane. Wishyura ngahe ugiye? Kwinjirana mu ishyamba uretse gatoya. Kwinjirana muri parike. Do you take Venmo? Do you take Visa? Bro, not necessary. None kuchiri Get me well. Njyewe ndi tour guide. Hey, tour guide. Anga icyo nkora no kugira ngo mfashe abantu. Yeah, kuba facilitating kwinjira muri parike. Burumva rero kubarika ngo mwijyane manga mukanye mukaza kugiramo risk. Urumva nacyo nabamba mari. Alright. Bro, uko biri kose turi abantu bakuru. Yego. We understand the freaking risks. Then get. Now, iri ni ishyamba. At least turabona na sky. Iri ngiri nta ndwuri kanganye nka Amazon bro. We've been to places. No, Amazon and this park is this. Now, this is the thing. Okay? Mwemwemere mba guiding. Twebwe turi abantu bakuru. Nta bufasha bwawe dukeneye. Ntabwo mushobora kwemera abana dukerereza. Buretse mbabwire. Reka tubigire fe. As a tour guide, tubwire what we expect there, then you turn around you go. Exactly. Nicyo mukeneye cyo. Ukiza kuvuga ngo hangaha hari amabwiriza agengiye park. Yeah, one. Icya mbere ari kugeramo nimwagize ibidukikije. Kutuvunira ibiti, kwangiza muri make. Harimo inyamaswa. Harimo iziryana n'izitaryana. So, njye niramutemera ko nabaguidinga. It's fine. What else? Mwahura nayo. Ngiye rwose ntacyo mubaza. Thank you brother. Do you take Venmo? Do you take Visa? Murabyanze. Do you take Venmo? Do you take Visa? Good. Thank you. Good man. Okay. All right. Abatikura. Barabona bigaidinga se. Okay. Sawa. Ladies and gentlemen, time to go. Hey, akusemia wanyibaje ninjewe wawe ariko ujye kunumya ajyaga muheke asha abwira monsieur turi muri primaire pardon monsieur je demande la permission d'aller à la toilette ya byanga karira yena kurigize ndira welcome to the jungle. Love the jungle, man. Hano nugo turi buharangize. Tuwaze turuke mu halaye. Ariko tugitangira bro. Man. Mama nshaka kurya. Reka nkwereke. Ushaka kurya? Ahubwo je mwamaye ikintu cyo ku. Sasa. Ubu se reka nimba mutangiye kugira inzara ya masaha. Nta nantu turanagenda. Ubwo biraza kugenda bite? Wicaye hasi man. Hano habaye mu dukoko twinshi. Turuke kwanza. Cyo kunywa hano najya ngupasa. Siri mugoroba yini imbeho neza kuzara gushira umuntu wo kuza kuguhura kugupfumbata. The hell? All right man. Gupfumbatana nande se. Diraga uno kuntu imeze rero. Ndetse gatoya. Abakobwa bicare. Mia, ngwino twicare. Uje no sicano byagutwari. Mia ngwino ucare hano. Uya Mia na ariko yicare neza. Nicara neza. Nimwibe byo gusuzugura uri kutuyobora. Mani hano surabona yabasha kwicara gute yambaye ijipo. Nose
No, icyo nta kibazo. You know, the view is not that bad. You know what I'm saying? Ariko, umva. Dutangire no to, you know, we get to enjoy ourselves. Nustaka kaga paper turoringa ncapcha. Oya shano na wapi kabisa wetse. Bro, it's not about time, man. We can always, you know, have some. Kanje ndumva ingari zirimo kunyutsa. Nunza Yesu uri kutushaburusha man. Yaraje hose bro. Nusa Ben. Yeah. Ngiye ntangiye no kunanirwa. Amafate twa du short men, some memories, you know. Ntukajye ubyibagirwa. Yeah, we need memories from this jungle. Yeah, Ben. Rwiziringa agiye. Ben. Agiye kunyara. Fata gafoto men. Rwiziringa ngo agiye gukura amazi mu gapipi. Ben story. Na drinks is very something. Yeah, drinks is already bro. I got you, man. I really fucking got you, man. What about okay. Umva se mbongire buretse gatumwana. Asemani. Mu zose turi gukorana umenye ngo ziri well calculated. Man, what about some wabetse kuzana ibigoro byo kunywa man. Rero mbwiye dufite urugendo runini. Tugiye kubihera hano ku nzira. Fite 18 y'amakara. Man wabiretse. Tuzaza kuba tunywa man. We're going to be drinking and smoking and feeling really good about ourselves. Don't worry, I got the rub. All right. So, someone said wanted some rubber. Hey bro. I see. You ladies are listening. It's a gift. Come on girls. Man, we dance. Ariko se protection. Protection y'ibiki sanga nkashe gusamba. Better safe than sorry, ladies. Hey, better safe than sorry. Kandi beurindai. Queen, Condoms ni ngombwa. nta ndaya y'umugabo ibaho. Queen, Just in case. aradututse bro. The hell? Gusambana n'inkende. Nta ndaya y'umugabo ubaho. Umugabo aba ari umufatanyabikorwa. You know what I'm saying? Exactly. Rwiziringa? Uriya na Fanta man. Hano abaniga banywa Fanta baranyara. oya ashobora kuba yagiye kwitsimba iyo ruguru. Ariko man reka nkubwire. Reka ngende mufata ka video Rwiziringa ari kunyara. Wejya live. Nje nashyizeho. Naruke Ayuze nkabereke. Ajya live twese turata tukujoining. Nubusano hari network zihagije. Hey man, Africa is developed nowadays, man. Network iri boneke tu. Aka video ari kunyara nkahita nkabere. Fine. Ariko man nawe ugiye urumogo wese. Tureke ibintu barimo barizirishwa iby'ubwoba ni. Mwese mushyira live za TikTok niho ngiye kumufatira. Hanyuma mbahereze show ari kunyara. Yeah, we Gentlemen, ladies and gentlemen, tujye kureba pipi ka Rwiziringa. 2, 1, live now. We are live. Iri shyamba ni nini bya danje man. Dora gakende. Ubwo ruri gusitara. Ruragwa waruguru. Yeah. Talk about this is crazy bro. Yeah man. Mbonye na boro turi kuri igiti cyo kokerezaho nusu. Marashaka kureba gapipi kundi. Nutsaga muri live bashaka kukareba. Nago muri live mwagiye bro. I'm going to share it. Ni kuri TikTok ye yuri. Kamitera na sharinga n'abandi baniga bayirebe. Oya shaka nawe. Oya man reka tubyirebe twe ubwacu. So what happens in Africa stays in Africa, eh? All right man. All right then. Mia. Nago muri mwaze kujyaho. Mubona dore ndamubonye hari ahantu ari. Gusa ndabona ari down guys sinzi ukuntu bimeze. Mia waje. Agiye kujyayo. Mutapinge bitazima. Man mutapinge. Umva se. Umva. Ubonye nyende. Let's go. Izi boys ziraza kuturya. Ntago ziryana. Inyende zana zifite utubuno tw'umutuku. No, nta nubwo ndi kubona
guys reka nza noneho reka nze nkuremo ya boro ye nyibereke ya di kugira ngo mbahereze show. Jesus Christ. Umfase. Nusa kwa isafa. Murabibonye. Avuye live. Mani avuye. Mubonye amaraso. Mubonye ibintu bibaye. Mani mwe kijye kumureba. Ujye kumureba. Yego mani, oya reka ndebe. Fone yavuye bro. Wagarutse wana wadangwa. Ujye kumureba. It's okay. Hello. It's all right. Relax. Chira. Akura bana ibintu turimo ari byo kuri. Relax. It's okay. It's okay abandi bahora wiyemera ibintu byose ngurabizi wowe. Nkawe waruwanze kutuba turi kumwe nasi yake protect. Shenete ni yasana. Mupeno Rwiziringa hano harimo ikibazo. Abantu bapfuye. Nta muntu mbonyera. Tuba turi kumwe nasi yake protect. Inyende siswaye kigeri na ninje nayica man. Ni danyabyo. Barapfuye mani. Usko barapfuye. Amaraso. Barapfuye. It's okay. Buretse. Ngira nta nusubira. Tuze nyine tuza. Ujye kumutuza mutuza. Mwatuje. Oya. Mukiyese? None se wagenze n'ibyo Genda biboneye neza n'amaso. Ndashimishwe n'iki? Nago mbizi. Sinababwiye iri shana bishobora kuba harimo ibisimba. Come on man. Bana baniga naba comment man. What the hell? Bani kucyumva ko ibintu byose. Amikino iri hano. Nta mikino se habaye iki? Amikino iri hano. Ngira ni mari n'intare zari zize turwana. Ben man mwice kudusiga Mureka twumvikane. Ben watse kugenda. Mureka twumvikane. Njye nagize ubwo. Akuzi turakunze kumenya. Kwindi. Deno wagabanije imikino wowe. Habaye iki? Babiri bamba. Basuri wowe nta kibazo dufite. Ya ni prank bro. Asema wageze prank zawe. Ntabwo uri gutekerezo. Wanze kutuza n'umugide. None ndabere biri kutangira. Ngaho genda umuzane. Niba ubishaka. Wajye kwamugide. Mureke kuburana. Basi mureke dushake solution. Guys chill. Biroroshye first of all. Ngo chiri bro. Abagenzi bacu tuvuye uri gutekereza gute bro? Bro. Icyo mu bintu byose. Nabonye umuntu igaribwa na. Mureke kuburana mureke. Mwatuje ubundi. Mwatuje. Mwe mutuze. Man je nabonye umuntu ari kuribwa na anaconda muri yamaso. Ako bro ugiye kwemera mu bintu byose ubundi. Ariko be reka nkubaze. Iyo nzoka nyuma yo kurya umuntu yaragusize. Yeah. Okay. Ubundi ibintu byose nawe wabiteye nagaro watumye tutaza n'umugande. Jewe dore kwa kwiyemera. Jewe uruvana ise. Ben ibintu byo kwiyemera nabyo ntabwo ari sawa bro. Kwiyemera si umuntu ageramo man ibintu bikabasira. Ubwo ni ikijari cyo gukina. Cyose cyabeni cyosora yiyemera. None se murapanika ngo bigende gukuma. Nose bagenzi bacu bane ko barangiye. Niba bapfuye byarangiye bose. Mazi twumvikana basi. Tugombe dushaka umugada. Mana dufashe mana. Kwesubirayo. Ambaye ngo asubireyo. Senga Imana ngo tuzanacho muri rishe. Okay ntacyo nta kibazo. Ngewe reka ngiye kubarebera ura mugaye. Basi kudufasha. None so byagenda bite. Nose uragenda bro. Oya bro genda mana udufashe. Okay basi mugume hano be. Alewe ndabana. Ase Ben. Ariko rayo wagira. It's okay. Basi mureke Ben agenda n'ubundi niyo wabiteye abana. It's all right. Oya wamenyereye ishyamba nta kibazo. Je naribi. I protect you. Jewe reka ngende. Protect you. Mana reka dufashe. Banza wirinde ubone kuturinda. Just cross your fingers. Asema reka mbava. Ngubu tugiye guhera mu byo gushwana gusa. N'abagenzi bacu bamaze kurangira. Ako Ben nawe bya bintu ntabwo ari sawa. Bagiye kuba batatu. Je nago nava. Oya uri aragaruka. Tusande kwiyemera ibindabizi yego jorokoni. Mana watubwiye icyo dufasha. Bari baniga bacu Mana mwatushe. Nuze turabihorera mani bapfire babonere hariya. Bapfuye nta muntu abufasha no bwe babonye. Nuze ubere mu biki tutabeshye. Waje wasagiye kuzana amayo. Ngaho ndebera ase Ben. Ubu icyo nicyo kibazo kiduhangayikishije mani. Ndebera Imana
ntagira umurikira oya ase bro man wagireka ibyo bintu mwaje mumenye ko menyereye ishyamba mwaje akwe barabivuze ko konga abahungu b'inzobe mwaje nawe urimo uratinya umfasha Ben ase Ben se mfite byanyu watse kudusiga jewe ndababwira ikintu urumva turasigara nkamana jewe ndimo ndababwira ibintu mukamburanye ira ni iki just a monkey nta kibazo ase Ben kandi uteze ibyago iwe tubaye inyamaswa duhuje DNA man none subwo itugire ase bro man nimba ari wowe usobanukisha ishyamba kweki utadufasha man reka tujye ndetse gato wavanyemo bibiri nete byawe urabona uri bubone ikiri bugutere wabareka mukomeza mukabura asebe ubundi niba turi bugumane ntabwo nkubwira uruhande Ben niba turi bugumane ibintu bimenyereye wambwiye ko bimenyereye okay Ben nawe ase man ikibazo kiri gutekereza nta kindi kintu kimuburimo ako Ben okay no akosha ukuntu urimo kwiyema icyaba niba ari nibisimba byareba n'abana kikaguheraho iki kitazana ibintu byose Ben aba yabigize ibintu biri aho ngaho nyine mba nabyoroheje kuko byoroshye sinde wabyoroshya uri kunywa n'ibi bimogi betse gatoya okay tubwiye kugira ngo urugendo rwanyu ubu ngubu no mufite uburenganzira bwo kuba mwasohoka mu ishyamba ngiye nkagumana muri news expedition ase Ben noneho betse gatoya niba turi bugumane rero amategeko n'amabwiriza birakurikizwa nyine nawe ureke kuzana iby'ubwiyemezi bro njyewe mumenye kandi muzirikane ko ishyamba ndizi si ubwa mbere it's not my first run nta kibazo turabizi which means if nimbabwira ibyo gukora mu bikore ntago nkunda umuntu uburanya ntago twaje kuburana twaje guhavinga fan uravinga fan abandi bana barimo kubarya tutazi n'ibintu birimo kubarya ubusano ntago tuzongera kumubona nawe babwiye none niba mufite ubwo mukaba mutekereza ko hano hari ikibazo ariko niba uri kwiyumvisha uburyo bagenzi bacu batakiri muri twebwe uri kubyumva broski ese uri murarizwa n'iki noze ndarizwa n'iki bayaba niga nawe twari twazanye ntago twateguranye gahunda zose bose nibakomeje uri muri brage gusa uri kumwe ibimogi ko twiganye n'abantu barenga 40 uyu munsi turi bangahe ariko twari twazanye yeah people fucking die every day nari birenze now niba mwumva mutari safe hano hantu kandi borohereze I'm a good man say I'm a good man genda man okay we dufashe oya Ben widusiga basi tubwira icyo dukora ariko reke kudusiga dore byoroshye tuve hano nta nubwo hari fresh hano hari too open sibyo dukeneye haboro hari protective ku buryo n'umuyaga utaza kudutuma turahakura hehe dukomeze imbere ishyamba ni rinini noneho turaza gusiga ka mark hano kugira ngo Lion naza amenye ko twamuvinze naho twegiye ntayo basi siko biri wese araba yaje broski murongera kumburanya ndabatangurira icamba nigende ase ubwiye n'iki ko wowe bitakuba ariko nagomba twaza ibikapu byanyu rero ndashaka kubwiye ngo dutwaze I am not your servant Nese ni by'abantu bapfuye wowe urabijyana nabari bari ihimba ntabasizamo ariko bro man je nababwiye ariko bro je nababwiye kabisa mwakoze amakosa nishaye makosa nimwakoze amakosa akomeye man oya nyine hano ntabwo byemewe kuhagera gutyo gusa nta mugide mufite ntabwo kirazira hanga nisikubera iki shyamba iyi ni danger zone man ntabwo bibona iyi ni danger zone kabisa bunta mubigeramo ngo ayivire ndetse barango ni ibiki byagenze ni kubera icyo danger zone man mwe mukina n'ubuzima bro niyo mpamvu bashyizeho abagide man bro nta parike n'imwe itagira abagide kabisa ngira kubera icyo danger zone juste hano habamo inyamaswa ziryana wabona atari zo zabariye nabarushimusi bageramo hano tutazi ngo bavuye ushobora guhuriramo nabo hano bakakwica wabona atari zo zabariye buriya man mwakoze amakosa akomeye kabisa imagine barabana kuntu bazize ubusa hejuru yanyu nababwiye ngewe ariko nabasobanurira mbere yuko muhagera mbese ni igiki kibishe bro hano harimo ibintu byinshi bitana abantu rero bashaka ko baguye mu mitego abantu bateze barushimusi itege inyamaswa mbese kubera ibintu utarutubwiye mbere ntabwo twari kubashije nge nababwiye tubwiye iki nakuvuga ngo tubwire ibintu byose dushobora guhuriramo nabyo ariko se bro nge ndabwira abantu batanyumva jewe nge ntabwo nakwibarije se man uriya wowe tuza
wibabazwa nuko abantu banyu bagiye sibyo abantu babiri abavandimwe bacu juste ndakumva jewe ndakumvura nababaye sibyo ariko ngiye nta kintu ari gukora ngiye nagerageje no kuvugana n'umuyobozi wanyu none se dukora iki none abo bose ndamenya bagiye bapfuye nyine nose urumva waba nsize hano se nose urabambaze genda hano wabasize man gentleman wowe yagane nyine tu je nababwiye uzisi reka ture ko babarera imbere uwo mbese mwebwe mwanze gutanga amafaranga yanyu none se mbere ni hazima dukomeze kubareba amafaranga nabahaye ni muri danger zone bro urakomeza ujya imbere nese bro iri shyamba nturizi neza genda rizi neza urarizi neza genda itwagaye imbere tugenda kwanza none se urizi se ngenda rizi man bro iri shyamba ntago bapfa kurigendamo gutyo nibibogo none se nyine mfite ikibazo none se mugide nyine sindi kumwe nawe none se mugide je uragira ngo hano muri nakubeka ari muri danger zone kugira ngo uce je nabibabwiye kugira ngo ucemo hano bisaba byibuze muri iyi zone gukoresha indege nese kubera iki ibyo byose utatubwiye kuri point ya mbere hari form mwe mwushije mujya kwinjiramo hano nta byari biri hariko byari biriho nta muntu wigiramo hano atari kumwe n'umugide no kuvuga ngo nta bwishingizi aba afite nta assurance ubwo icyo gihe uba wabyemeye any risk wahurira ntabwo harimo ko harimo ibintu byica abantu nta ikindi kintu kigaragaza ko ibyo bintu birimo ubundi ni gute mwebwe nk'abagide ba muri rino shyamba mubizi ko harimo ibintu bishobora kwangiza ubuzima bw'umuntu sibyo kandi mwe mukajya mudutemberezamo niyo mpamvu twababwiye ko tugomba kugenda mukagendana n'umugide nuko hari danger zone kandi uza ahantu herereye mwebwe kwifata mukagenda gutyo gusa ndabyumva kujyana n'umugide ariko se ni hehe wari kutujyana twe tutari kwijyana ntago bishoboka bro ntago bishoboka nuba aha ntago twari kuhagera iyi parike si ubwa mbere muyigezemo yego hanyuma se niba ari ubwa mbere ubu ushobora kumbwira gute ushobora kumenya ngo abundi parike irimo ibintu byica abantu mukabyemera tukaza twisura byo yo ni cyangwa ni mwebwe mwese mubyisha inyuma ntago ari twebwe bro ntago ari twebwe kuko yuza kuba ari twebwe je ntago mba nemeye kuza kubabwira hano rero uje unyobore neza je ntago nahaca none se bagenzi bagiye utize hano ndamenya bagiye icyo ntago ari ikibazo cyane nese nibura umugide kandi uzi nyinaho ino parike waje ukambira nigeze munyishura ngiye nk'umugide kugira ngo urashaka amafaranga nta mafaranga ariko nanone je ntago nshobora gushyira ubuzima bwanjye mu kaga ngende ndaherekeza ahantu none se dukora iki ibyo bisaba ikintu bisaba plan mbere ko twinjira muri ishyamba tukamenya turakenera indege turakenera imodoka zikoreshwa muri tour ibyo byose nabyo twateguye urabizi ntago nshika mwahise risk nanjye ntago nshika kandi ntago dusohoka muri no shyamba tutabonye bagenzi banjye nasize ntago bibaho kama mbaya ntago bishoboka bise birashoboka baragushutse kabisa ntago byakora ntago bishoboka gute none se niba usanzwe ujyanamo abantu uca he uyo bajyanye ubatwara gute urumva nafite uburyo matwaramo niba rero kankubwiza ukuri niba ikibazo cyabaye niba ikibazo cyabaye ibintu ni bibiri turakora ibishoboka byose tubone bagenzi banjye cyangwa natwe dusigare muri no cyamba ntago ntume uva hano nanjye wagiye ntago byakunda birakunda ntibishoboka rwose gute se ntago bishoboka birakunda nese nasiga bagenzi banjye ntaza aho bari wagenda ubashake gende bashake ziri shyamba ndarizi niwo rizi amafaranga niba ari ushaka ndayagwa ariko merekeza tugende cyuko bashaka ariko ntago ncika none se bro ngiye nakubwiye ko hano ari muri danger zone ndabizi wabivuze hanyuma rero hakoreshwa indege byonyine ubwo biraza gusaba iki indege turayishaka ufite imigozi wuririraho cyangwa mufite ntaziba zihari se none se zindi ziva n'ibintu twakaba twaplaninze mbere niba bro turabipangira none se ntabwo byakunda nese ndasiga abagenzi banjye genda ubashaka ntabwo ncika rwose ndakubonye nagize imana ndakubonye turabashaka ntabwo bishoboka ntabwo wancika nese nabonye bagenzi banjye ntabwo dushobora kujyana ntabwo bishoboka nese si uhazi hano inzira kuzanye ntabwo yizi aho winjiriye ntabwo basi mbabarira njye umfasha bro ihangana uve kwizima usubire ihangana uve kwizima usubira aho nese ntabwo nasiga bagenzi banjye bro sawa nurambirwa nyine ukabona bibaye ngo nese uburansize uragiye acha bro unera igihe mani asubu uragiye bro wowe uraza kunkurikira ukitaka peti stop Mia uri mu biki hano Nuse mugenzi wacu mwaje gushimita inyamaswa reka unyegera reka tumusobanurire iki twaje muri camping mwaje muri camping ye muri danger zone ni zone ya gisirikare wow zone y'umutekano mwagezemo hano gute ntago babitubwiye afande ntago babitubwiye ntacyo mwabonye ntacyo twabonye ntacyo mwabonye ntacyo twabonye nta korutire mwabonye irimo amabara y'umutuku n'umweru no twazengurukijeho
No, we afande. Ntabwo yibonye wowe. We must be lost. Ntayo twabonye. We are tourists. Tuvuye kwiga mu mahanga turagarutse tuva dushaka ku clearing a mind. Muvuye kwiga mu mahanga muje ku clearing a mind mu ishyamba. Yeah, it's campaign. Turimo turateguramo ibisasu. Oya. Muzana muri. Oya. Ntabyo tuzi afande. Mumaze kugenda mayiro zingahe? I think like 12 tumaze like 7 hours tugenda. 7 hours. Yeah. Muhindukire mbere ko munyura. Hindukire. Ah, okay. Let's stop, boy. Gutyo. Gutyo mumeze. Inde. Uyu mukobwa akandagiye mini. Muri kure. Wow. Kandagiye mini cyane. Tuza gake. Stop. Gake. Bene niyo bikoze. Gake sibyo? Niraza kugenda neza. Yes, afande, we trust you, eh? Ngiye inyuma gato biraza kugenda neza, sibyo? Biraza kugenda neza. Sibyo? Nugiye ubwo. Kwinihagarara hamwe. Bikomeza gutitira. You want some weed? No. Benny. To clear your mind. Benny waretse. Uvuze? Mwazanye urumogi. Oya. Uvuze wiki? It's ni medicine afande. Mfite cardio kwa muganga. This is pure grade 1 medicine. Marijuana. But it's okay. Ako Benny, byo nuri kuvuga urabizi. Najimisha. Easy. Waretse kuva huri waretse. Woo! Easy. Don't cross this line. Turenga ngo sibyo? Shabeni ibintu batuzanyemo. Cheka. Yes, afande. This afande is strong, man. Genius. Kwini waretse. Easy. Gake sibyo? Wigira ubwoba sibyo? Turimo kujya tugufasha. Damn, afande, naita nja mu gisirikare wallahi. This is good. This is damn good. Wavuga amagambo make.